Toi vatalo vatu Samoa I le toi taliu mai ai o le tātou Port Kalame a le tala no Pasifika I lunga o le tātou wala ata wha asalalau le Blue TV I haile nei fo I asonga fua I le amatanga o ngaluenga I le ngata fo I leo tute mawhaiva o le tātou watunu le aso ono o te sema lua afe lua se fulmalitasi Fatalo fatua le suafa manumalo lo tātou wali mo lo tātou whaola I o sikariso malo le soifua malo le langi mama teletonu Ia o le nai manuia I lo tātou watunu I so se stafo le nei kerope o fea lava se vaenga o le nei lalulangi lo e maua mai ai Ia le tātou Port Kalame Fatalo fatu Lorenzo ia te oe ai mai se lava oele na e te fea ngai mangaluenga I le nei fo I tula o le nei fo I asonga fua. Manato le nai sau tau I nei Amerika ia maisi atunu I fafuato o ni sila au mātou lava I au kilani ia tātou whaia re kala ni makoko inga fo inga le o makua me malu very hot Yoi, o le masalo o le maualunga o le fo I le vevela le iai po le luas fulu iwa po le tolu sa fulu whai lava si vevelo I mātou ia umahanga ia fo I le langa sa mako marulu fo I le mātou winta uilia o le akolosi tātou lainga o ia Shas Produce Samoa Tato malo whaalorongia. Let's bring in Dan the Man and Mr. Banana of Shas Produce Samoa or Lady Dora's Fruits and Veggies Limited. Talofa la uso. Hello, Falava, and good afternoon, guys. It's your boy, Mr. Banana, and Dan the Man coming to you live from Station Road. Sweet as guys. Yeah. Patala Fatu, yeah. Oh, Maina Uso. Dan the Man, can you hear me? Yeah, the Mawatu. Well, I'm on the Maya. Yeah, my Lord is for Mawa Malangi, Mama Uso. Ia o la tu ina atu le nei ava noa ese ngo fa pe uia o se kama kai ngaka le I pikore I o Mr. Banana o vai a koi ngaka ulia Mr. Banana I lungor ka ko show uilia ia ele le ona tu ina atu le nei ava noa te lua fa talo fa ilo tato watu nu alo ia ma fa ilo mai ia le tato pisinisi ia po le tato au nanga ma le tautua ale Shas Produce Samoa fa mole ia ela ngona mai la fio Ela ngona mai tatou Ela ngona mai tatou maua fa mole la sunga Talofa e pike le mo Ia manatu, o le taofi I le tātou whaatale nonga lea, o nolo I ai lava se whale tono o tātou masini, ia masalo o lea lea whaina le tūranga, ai maa ngai a foi sa mo le tau sila mai, I le la le hei o la wali ko, lua I lungo le tātou Port Kalame, se o whapea, o kau se kia, o le mea moni na vai o kau se kia, o whapea, uia o se kamai, ka I le vai menonga sei I, ai o le vai so le o Mr. Banana o ka ngaka konga le so fa ya Mr. Banana ia matenda mene ngalo o fa pina na vest la nu moli mai la le o sui fa la wi lo le tato company malosi ale Shas Produce Samoa ia le ngata fo ile o le fo mo mo le vano fo inga le pie fa la wi lo mai ma sei
Ioi, o le se o le tātou watu nuu. E paure tūlanga leo ke vavai atu ai a taina men ma Mr. Banana. E pe fōrenga mai o taina men lai le kuanga vale i le sei. A lai ku kam kau ia i le sei o Mr. Banana. Ha, e roi rola, po ai sao e sinko. A oi la. Ui lea. A me marko e, ui lea. Ma lo ia te o luana uso. O lea la fa pena ia ona la fo te fo ile nei va noa ona o lea fo I ua a sila mai mo mai lo tato watu nu ma ua to tele fo ila to watu fesili mai ile tato por kalami ia ile tautua ele ngata fo ile o la o nanga le tato fale o loa ale charge producer mo tele yo o loa tele to nga mea mata talo ka mu a ufi o le esi o le ulu so inga fai pata fai sa moa fai misiluki ke maua uma le charge produce sa moilia o le ala fo la uso Dan the Man Mr. Banana ia wa fo stato ali poti ma le tato fale loa ale charge produce sa moa so no ia la uso e maua mai molongona mai maua Tarafa e maua mai e peia o ke masalo saloa o ke masalo saloa le ulu rasta le fale tonu ia le tato la he mungoinga pe o la ia foi o le network foi nga o le au to inga ala nga ma ma nga ia ko inga William Samoa le o tato ia le vai taimi o le tulanga foi o fa mo nga tato wa tunu vai taimi o fa poiponga vai taimi o sofa nau vai taimi o sofia o te tala noa tu lava uia ona ole mea o lau teilo ai au. Le vave, o le tulanga foi leo tato mea mata tu pepa, uma foi ona tu aisa. O le makua vave asole, whakura ukana o kere koe ki ngai vavalu se kalo pe foi i wha isole. Wangolo walu waku au mai le pepa kalo foi lele wa uma ona wha aisa, uma ona vavalu lele mai sa moa. Uloloa ere koe iaia se si a whai ngai whai iai. Ku sao ai kongole ulo, o ngā umu iyo a whai kūnā ke whaakaile le whapunganga e ke wa aire le maa ngai o le vela o kama ke whai iaku sau e ke kaule whaali fua fo i ar kama asole o le makua maa ngai o angore kalo ke le o le kalo le sau kua ia maa kou le ala ulo whapena ona wina mai uma le tātou au nanga ia le Shaz Produce Samoa ia ma le tātou whale o loa a le Lady Adorers Fruits and Veggies Limited hui lea ia o le a tās tātou musika la se tās tātou musika ona o lea lave o lo tau tong fitia ia soli o ka le lopo nare me o kupun masingi re ngai hui lea ia o le wau kei marika ko masingi ia o le a tās tātou wau kei ka koua le mo ia polangona mea unola uso Ia, se whawhekai. Ia, la fuatuia ia te unora uso, Mr. Banana, Dan the Man, left say and the right say. Ia, sauna mai mo le whawhawanga o tātou watu no. Ia, pakai lava ia mo mātou wa manoa. Ia, mo mua lava na whawhaya le lofo maranga leo le tua. Ia, le fo mo whai on tātou ta whailunga o pēau le ea le tātou le tio ia le lima to taxi ia po le 531 PI ia mo tatou whatatonanga le fiati ia le mato te whatalo whatuai ma le whaloalo ia ma le nganga whiwhia tele ia i lau sunga ia Lorenzo ia tu mai fo i le foe le fiati ia tautuaina se tatou tunu ia ala la autou tautua ia ma le to ofisa mamalu whatalo whatu whaptai tele lava mon mato wanoa ia o maua nei ia fiati ia whalau I loa toi foi, ia mai se lava no si le fia sa tātou tunu. Ia tau tua ma le o nanga le ngata tātou Lady Doris Fruits and Veggies Limited, lani nisile nei, ia whapea foi le tātou Shaz Produce Samoa, ia I Samoa, ia lo tau whaia, ia au ina mai tātou o loa, tau mafa ia Samoa, ia le tātou ulu, ia o talu, ia o ufi, pa Samoa, misiluki, pa baka, ia Malaysia. Ale ngata foi lea, maua foi kako fruits ese fe lanu wai, lesi I awalo so I fo maloloina, I olo maua nei tātou Lady Doris Fruits and Veggies Limited, tā lofa lava. Maro. Tā lofa tu foi, ia malo si tātou tunu, ia tupu mai, ia o lava se o pito I titi, mai se foi la tau ma ua mai nei por kalame tā ua, ma lole so I fua, ma lole lange ma lole folau. Pataro pat foi o na tofia le tua o lo tautuaina
ia o sunga foi whātengainga, ia o lo whaafare le malu so se whatawhai taulanga, ia o wātau tuaina le atua monon ngalo. Ia le whangaloina foi nā tātou tua a, ia por tātou ta māma nā matua, ia o whai wa tāpuai, ia o aloma ia tātou se au mga luenga le aso. Malo, pataro whātu, whaatai mo mātou noa. Mahalo, iyo Tēnā man. O leo ke whiawhasili lau kamale i au kawha. Le mi Samoa le tu mai au tawhai i tātou Port Kalame le whai sei le Langa o leo tangata ia ua comments mai lunga o le tātou whatare noanga whai mai. Se whiawhasili a kua le whai sei inga le pe se a ua ingoa ia Mr. Banana. Iyo Hey, alo noa. Mr. Banana? Oh, yeah. Yes, boss. Ia, o whiawhasiringia mai o tangata whai mai. Sole, ole mele sa kaunga alu Mr. Banana ri sole kauwale mi Samoa ri ole makua ole le yor kanga ri sole. Ya sa no ia ai se au whai ngoi o tātou company o Mr. Banana. Oh, the name runs a long time ago. We started off in the market, and my number one thing was lifting our banana boxes. I could lift 3 at a time, so it came from back then. And one of my favorite fruits as well. Yeah, Mr. Banana, now can you, there are some women here commenting and asking for if you can share what the goods that we are selling, Mr. Banana, are there any other matches from Samoa directly from Mr. Banana? Yeah. Wow. Yeah. Mr. Banana? Yeah. What are we selling from your shop today, Mr. Banana? So not only do we have our Faisamo, Faipaka, and Faimikiluki, we also do have our Wufi. We have our Wufi. We also have Ulus as well, breadfruit, our very own Samoose. You got the giant tower, guys, number one. Nice. Directly been picked from Samoa, guys. Natural SCR, fresh SCR. Kaya no, ili si vai nga ali tanda men e foko iluang e ya tanda men. So le, ole foko iluang nga fila ka unga sa ole me fo nga le sa fa ingoy ka ko le chemen ban a. E mawai nga ya ka ko chemen ban pe mawai fala makawala nga manatua. Ole jam in pan, ele se German pan, so le makwa le vango ka ivale, so le vaku fo ya so le. O ngo la ki mai ya pese German pan. Ya umanga fi fai mai ir kanga ka fa mai. Aiva, ole jam in pan. Then the man and very less no mai inicio o wale sa sa no le fruits ma veggies matulang va pena fa lo mai tato company fa mon. Ya mole no se fiere pa ia man maru tato tu ia tato follow lo nei le 69 Reary Station Road. 69 Reary Station Road le tato follow lo. Tele tato lo is lo mo ton tato follow lo le ngata tato tang mafa ma Samoa. Lo sound lia ma tato shas pu Samoa. Ai mo fo tato fruits, veggies. Ai lo mo ala tato German pan le temi reto. Ya pe le si fie na fo ta wa yaso yo la iti pe kamanga ye te yo ya on German pan ya o waki mo pega. Ya el mo ala ai mo tato papa. Las faroya ma la stona. Le sound like papa I tato follow lo le 69 station road. Le ngata tato tangata Samoa. Piti ya fa pefu nei maori ya ponisi lava atu ya o tau faole o mai le papa la suraile mala manga ya tenda me fa mon moli langa le foto tele lo so tai mai pe lava le me mata langa o tai mile nei tenda men ole makwa ka ngaka I've given up buying taro from dairies ole makwa ka ngaka valu ka laiva iver kilo ngara kasi ka no e lavai but em fena fa ilo mai o lava le tato me mata do we have enough me mata fo ingale tonu tato falo loa ya wala nga ya tonu tato watunu mole tulanga le tau fatau ya pa time mole fa city ya Lorenzo mo time nei o te tau tino atu o matua I tele lava tato supply tele lava tato supply le tele tato me mata time nei ya leso se full ma sina nei le tau no me le tato container
o tātou pusa o loa mai Samoa, le iai taimi nei tau nuu mai le se pulu, a le fua iai le tātou container e tau nuu mai, i le vai aso muli o te hema, vai aso muli o te hema le tau nuu mai le tātou pusa, o tātou container ona ono na tātou company. O le o nanga ma tau tua le company, ia ma tātou charge per Samoa, aua nei motu, aua nei alu muta le o nanga ma tau tua, e mai se lava fonga tau mawhana e tātou tua a. Lorenzo, ia fonga mai nei aki, o tau mawhana nei, ele ima whai ona awina mai ia tunu nei fresh fo ia a. Le tātou whai, isi luki ma le ulu, wa leva fo ia tau whai mai le fresh. Lenga kako kalo fresh sale sa sau, ia au avena nei o nanga ma nei tu a ina meto tia. Ia mo whai ona maua o mai tātou tau mawha mai sa moa le tātou ulu ta amu, le ulu, ia o le tātou, mesi rao tātou tamu, o le upi o ke whai aku ni le reto o matua ale lavalo on sai i tātou whaloloa, ia e ako ke o kongi o e se no mapua se apu, ia i kako upi. Ma no tenda mena e le fesili le wasau sawa o le makua ko ke le o kanga kai e fie fesili a Mr. Banana fa me fesili le ko va ko i Mr. Banana, how sweet is Taisi? Is it sweet like you? Oh my god, like how Mr. Banana here. How sweet is Taisi, Mr. Banana? These ones, they're very sweet, guys. We've already made lives of us eating them, drinking them as well. Wow. They're very beautiful. It's like, since we snap packed frozen these guys, they come straight to New Zealand just like you bought it in the market in Samoa. Kamanga ka ngale. Kamanga mo meu sweet sensation kamanga wili wala o ka vai pe yo ngai ole fo ma le felesi mai ro ka ko mea mata ka ma ko ku ka manga mea organic le ka wa ku ma upu ya si wili ya so no hia ole le tau wala ngai pole le te le mea mata tena man Mr. Banana pole ke le ka fai ku ka waka. Okay, loa e le kai fo i aku ia ngisi fo ngale fatau. Ai sa no ia, maua tatou o loa ma mea mata tau ngofie. Ia, pa pai mo pa city, ia o tatou tau ia le laksu lava nua tatou Facebook page, le tatou Lady Doris Fruit and Veggies Limited ngai tatou ufi, ia o tatou meta ufi mo Samoa. Tatou ufi le ia le alu le 5 sutala le 2 kilo. 5 sutala 2 kilo tatou ufi. Ia o tatou ta amu ma tatou whaipaka. E lua o pepa le 2 sutala le iai. E 2 kilo le pepa. O tatou tau mawha umanei. E 2 kilo le pepa le iai tatou tau mawha. Le ala alu kako special lua pepa ta amu 2 sutala. Ia ma tatou whaipaka e 2 sutala. Pai foi na mix. Ule lava oe por pepa ta amu ma pepa whaipaka. Ia lua se furutala. Ia le maua kako ulu. Ia ulu le iai. Special lima tala le 2 kilo. Ia pe tolu po ia pe par fase fruta la le ia lo tato special ile nei vai aso. Ai ele o tato tau mo ia le temi nei ona ia tato special small tato Christmas. Ma dio foi ia le lata ma tato Christmas. E lo foi pe te o oso ni special pa aso ma ia mi separado. Ia mo foi ni se tato special ia no lo lata ma tato Christmas. Amol mole tanda men se wakau sawa mele pe se cause o se jealous ia Mr. Banana le vo easy comments e or kala mo i lava tanda men fai mai le si comment ia Mr. Banana fai mai Mr. Banana is so handsome and so strong. Le si comments le mal kakalo sela kakalo sela fai mai Mr. Banana, my daughter is single and she is beautiful like Princess of Tonga. So leva ia so le. Makau kia le me. O ba kune na ka uli i lunga i ma Mr. Banana i lunga ka ko vala wi lo ali so le. Oi le. Tana man. Ala tu langa le online shopping. Langa le ala volo ia ini solo fa pena ona le mautonu ia ma faitete pe le tu langa fa mai. E ma fai ona fai ala to oka online fa mole. Ia whakaima City, Lorenzo, ia mawhapong ana tātou o tunu nep yafi. Ia me whai le iei tātou o nanga online. But au mai tātou nu mero le olua tafi, tolu whawalu iwe me tolu. Ia por siaki po ilau Facebook page, Lady Doris Fruit and Veggies Limited. Oka pay online, ai ki live watu. Ke langa ni Lorenzo ni toi laku ia Mr. Banana is ki live.
Aya. Ya tu yang ke upale ko mo ka kiriba ya alwatu Mr. Panana al dai la malo la ko ka kiriba. E lope. Ui lea, me tēnā man, whamone po e sile fia ia to inga ulu, manga kua kaku sa moa le momo lenga o le mawhala mai silu whapenga langa leo lo fasili mai, ia le to telefo la tunu o lo o wha fonga mai tātou wha lau i loa. O a ia to inga ulu o lo maua ina le tātou wha leo loa? Ia, whakaima lo fasili ia o tātou ulu le maua le taimen nei ia o tātou puou, ia o tātou maopo, ia mana whala. Tele ni so tātou atunuu ia lo fasili fo tātou ulu lea o le momo lenga. E special tama lea. Ia, lea tam whaile company e awina. Mea le peon whaiatu taimi usola isi le malu si tātou atunuu. Ia, a mai tau whanonga, ia wālava nisi o loa sa moa. O tau finangalo ia nei tomna o mia New Zealand nei. Ia, text mai, ia, pe comment mai foi, ia matut tamu whai lava le mwhai ngatai. Yon awina mai tātou o loa ese au wāpa malina o tau loto mo tau finangalo. Aftai, tenda man, o lewa tali sa o mai al tangata le lunga li tātou whalau i loa whai mai. Mr. Banana is not for sale, please people. Ui lea, o le whai a isi o lo visiringia whai mai. E ono maua tātou ke sainga, ia manantua tātou o tau mawhalawa i e fia mai Samoa. O le ke sainga, o le banana chips, o le kamafoinga lo taro chips, ia mai si lava tau mawhapenga, kamafoinga twisties a, kuisi foinga mai Samoa. E maua e sa taimi o lata mai whamone mole? Taimo Pop City ia o le taimi nei, ele o maua tātou o loa ia, a le yasor vai yasor nei, tau nuu ma tātou o ka tele le, tau nuu ma tātou ke saina, o le masipopo, mo foi kako taro chips, a le fofua, e tau nuu mai masi tātou ia. Le tau fofua tau awina mai tātou. Ah, seafood, por sea? Ia, seafood, le la tau pai mai tātou ia, pangu sea, o isi tātou o loana, pe o le lenga, le sua mai tātou tunu, o le lenga, mangesia mo nei whanau, ia tūlanga mwhapena, o loana le la maua tātou o polisi asor vai asor nei. O a whea maua i tātou special mai Christmasi, lau a whisiringia mai la tunu, whai mai, o a whea available, le tātou Christmas special, whamon mole tēnā man, Mr. Banana? Ia, whaktai, mole sila fia le marusi tātou, umalau sunga a Lorenzo, tātou whaktatanoanga netia. E iai le mātou pale o loa, e le mātou pale o loa, ia por mātou whamoe. Le la whatanu ina le aso nai nei, i le aso sfulu tasi, o November, aso nai nei, ia. Le la atala ina, i mātou pale o loa i nai, o le hu. Le 33 Ramsley Road o tau, po sila fia fole tātou pale o loa fole le tikis, le sa i le kona le i moli le ngai i Ramsley Road. Tātou palo loa le tiki shop te sai nā kona. Ia, le tala ina le sona i nei tātou o nanga man tautua i nā tātou palo loa nā. O i nā fui la Lorenzo man le whaafonga tātou tunu. O le amatua i sa potua i kako specials. Ia, e mole Christmas. E amata li atu le sona i. O le ono tai au. I la whai tātou opening. Ia, matala ina i tātou whaamoe moena. Ono tai au le iwa le siasi, to a tapuia te whararo. Ia mai ono le iwa, ia ra matua i. A le vavela waro, ia o le aqua specials le la waku hai tātou, waku le la tala i tātou au no faude. Mantua tātou au no faude, le utu whaatasi hai tātou Lady Doris Fruit and Veggies Limited Samo i Simatei, e whapea for tātou Shars Produce Samo Limited Samo. Tu whaatasi kampan, e maua o mai tātou mea es ia, le ngata tātou o loa mai Samoa, fruits ma veg. Ale foi moga ko falawa, marka ko fua moa. Ia, mo fuka ko ia, mo le fai whaatangu ana i o tātou tangata ia warkiri si masi, ia matau sanga fau. Manaya, tēnā man and Mr. Banana, yo e alu watu la store nai, manato le auction yo me Mr. Banana il tātou opening, the grand opening of Lady Dora's Fruits and Veggies Limited, o le lato address full from Saturday, la whai lato grand opening, 33 Wormsley Road i Otahu. Siake nei le tatou live le pe mai ia mo nei taimi ia mo le ne o lo faanga ia tal tono lo fa pena ona sila mai mo fo ia la a o lo teine io ia pe fai o mo le lo faanga ia mani shadow tatou fainga luenga male tatou company mole ia fa taimo mato no ia
nei taimi e mole toilenga whaatai i pūlenga ia tai fo o tātou company le Shas Produce Samoa Limited ia no whaapoka mai ia pe mai mo mai fo i tātou whaatata nonga ne fiati tai ia le fionga ia tula epa se a fausa matawheo ia whapea fo i Sally Hangen ia whaimalom tu mua ia o mātua fo ia o ua Mr. Banana ia o lo tau whaia mai tātou company ia le Shas Produce Samoa ma le au whingaluenga. Peon whai atu Lorenzo o telefo inisio tātou tupulanga lo mauala tō ngaluenga ia wha manueina foi i lea wha moe ia mese fo nei tātou whai whatoanga la iti Samoa. Nei taimiri o tātou ia wha mai ia mwhainga tā o tātou na alanga tupe tono se tātou tu. Nei e unanga o sosoni e koe nei tātou whai whatoanga la iti. Mese lava nei tātou ainga ia o whengai tātou mali nei wha mai ia lango fo nama tautua ia tātou Shas Produce Samoa Limited i Samoa. Ale mese fo i lea tātou Lady Doris Fruits and Veggies Limited i New Zealand nei. Mo lea tūlanga whaataitele i tātou paanga māsani ia warm ainga i o vea fo i lau company ia mau pale o loa e whai e whaataunga i aso uma ia telefo i nisi kako special le live a kuama ua Mr. Banana ia aso uma e tauna tātou special le aso mo le aso. Yeah, I for the my mato mumu my mai. Sorry, live waka ko alo ke ya uba. Yeah, live waka. Tai tele lo tolong lango. Yeah, fa tai fo I ne tatu to a. Tina laso dengan ko tala tatu fa mo le alo reto. Yeah. Pa ya ku solo o lo matonto ina ya ngale o mai ya mankuoto ina lo matua le ngale o mai e Tony fa na u ya la to o lo ya ko la to tabo. Ia o isi no mātua mai so nei uka I lua misinuki ka I lua whai paka ia o lepa te tau mawha tātou me tau mawha mai Samoa. Ia o lea vete au nanga ia mo whai ia o toi tofoto ina malo matua tātou whai misinuki. O nei ngalo ko Facebook page nga ia Lady Doris Fruits and Veggies Limited ia o mi whai lau like ma lau share ia mai sisila I whai fo inisio o nanga kako specials. Au nei ngalo So what to that store Mr. Baram? So our new address is going to be 33 Walmsley Road, Otahu, guys. It's where the old distribution center for Dickies was. We are going to be there on this Saturday, guys. So don't miss out. We will be opening until 6 o'clock in the afternoon and 6 o'clock in the morning. So what to that follow 33 Walmsley Road, Otahu. They like to tell us that grand opening of that family building. I thought, all of that to put alone now, the Lady Doris Fruits and Veggies Sales Center. Mo my tato or loa, and I think tell my for my Samoa. I didn't put up at the tato wheel. My way tato to Samoa. Dan the man and Mr. Banana, the face of Lady Doris Fruits and Veggies Limited. Man, what tato address folia? I le mga tolu foi le o tau e ke aluanga I o tau college aluanga I lisi tu I onehanga ai aluanga I lisi tu I whavauna ngā la kona kongwanga ngā ia le factory kua I le tiki so ngā le la kai ko whero I le stone nai tale tula ono ta tala tātou whalolo fau o le whasiringia me la tunu whai mai e iaine tātou whapitoa ne tātou special man discount o le atali atu tātou porkalame I e iai tele a special a discount uma ia tātou mea mata I le sto nai ia wale grand opening o le tātou whaloloa I o tahu the border of South Auckland and Auckland Central whaftai tele lava ia tau rola uso Mr. Banana and Dan the man mo le tātou whataranoanga I nei whiawhi mo nei taimi so a soifua ia Yep, tātou whataranoanga na mara uso Mr. Banana and Dan the man mai le au nanga le Shas Produce Samoa Limited ia male Lady Doris Fruits and Veggies Limited awana ingalo aso tona I nei numera tolu se fulmar tolu Walmsley Road I o tau la tu whanaloa fauna ta tala la store I tele ia whapitoa tele discounts and deals pe e whio tuai e mai sau mea mateleka te whoilea ia straight from Samoa. We'll see you on Saturday, manuia tele nei a whiawhi wha soifua ia.